Kublai pi baro kini hilonggi kubor bam tagasngi. Ki pulit gila penklannya ke jengyat pahara ki benta jong ke kendailat. Bande persya ya ki thei dimen nama ke jengle jong ki ban kring ya ki briu omtang bakalong bean hendai kawan ra ya ki huri hura. Ki pulit Haduh menta kila register ya ke ejahar persya ya ki khat sangut ki thei auria po Sadar Police Station ke case number 17707 2023 US 71B kat kum kaan Immoral Trafficking Prevention Act ya kini layo ban bad ki pulit bat kin sale kat badan kam kaan. Ki pulit kila pelong ru ya ki jinkin raha ke leng kenong ba shilong bat ki kapsar. Lale ikane na ka benta ka syong suk syong shngan bat ban penti kena ba kanum dan kanu ka jingjia ka bas ngosi. Ha kini ka jinkin raha don lang ru ki pulit kentay. Ki jaka ki belakan ra ki long hamot pran Paltan Bazar mau blay Nongrim Hills yolaj umkha mau langhan ur kaliar opo Shillong pulu mau ba jalu parabat opo mau prem hagane ke jingkan ra la yo ban Kurup shila khat 8,000 khandai pnyo ml ke kiat paring bat nyolak nyop 1,000 ml ke kiat persi ka Shillong Traffic Police kala pelong ya ke jingkan ra ya ki kali ki bahagi benta ba pher jong kanong ba Shillong ban pen ba omdan ki banyak kali haba kila di buan ki bata yet yong ki banyak bait klem deng helmet kat kum ki kendon ke MVN baru ki kali ki bla syak dan kuna ki long arspa anyo pnyo teli ber kapisa ka bla yo lum kalong alak live 2,000 sanspa Tyngka.